Urabona uyu mwana uri hejuru yabitse ibanga rikomeye imyaka myinshi arihishira umuntu wamuhemukiye, ariko nanone wakabaye yaramubereye umubyeyi. Iyi nkuru ni y'ukuri, icyo nahinduye ni amazina. Maintain. Mbere y'uko ibintu bihindura isura, iyi ngiyi aba ari famiye yibera mu cyaro ahantu, ariko bakaba bafite umutipe mukuru uri i Kigali. So uyu mutipe rero igihe kiragera agashaka umugore. Naho mu gushaka umugore aba afite petit frere we uba mu cyaro. Uyu nguyu niwe azana akamwiyegereza kugira ngo ajye amufasha bijyanye n'amasomo, ajye mwitaho mu buzima busanzwe nyine. So biraba rero akamuzana, ubwo ni iba ari inzu y'abantu batatu. Ariko iki gihe kiragera uyu mugabo akaza kubyara umwana. Amara kumubyara, ubwo mu gihe ari gukura na ba mu petit frere wiwe uri mu rugo nawe aba ari gukura, ndetse kuko aza mu rugo ari mu myaka 8, igihe kiragera agasoza ishuri, ibintu birakunda, abona n'akazi keza rwose, nta kibazo afite. Ariko biza kugera igihe wa mwana wavukiye muri uru rugo agira mu myaka 13. Iki gihe rero umwana atangiye kuba gasore. So igihe kimwe rero ari mu cyumba, uyu se wabo araza akamusanga mu cyumba akamukorakora. None mu gihe amukorakora umwana akagira ngo ni ibisanzwe, ariko ise wabo akagira igihe akescalatinga bikagera ku rwego amufata ku ngufu. Uyu mwana ni umwana w'umuhungu, ntabwo ari umukobwa. Then ikibaho nuko umwana abwira se wabo akamubwira ngo ibintu ntibinshimishije, ikigiye kubaho nuko ngiye kubibwira ababyeyi banjye, kandi nibabimenya umve nawe kiribo. Ise wabo icyo akora ni iki? Akanga akana akakabwira ngo wibeshye ubivuge, nzica ababyeyi bawe nawe nkwice mwese murangire. Ikibaho ni iki rero? Umwana afata ryabanga akarigumana, noneho ise wabo akajya akomeza akamurapinga. Nibyo amufata ku ngufu igihe kinini cyane. Noneho rero iki gihe kiza kugera kindi, uyu mutipe aza kugera igihe nawe akarongora akava muri rwa rugo. Ibyo bikarangira, noneho umwana agatangira akagira amahoro. Ariko nyuma y'umwaka uyu se wabo arongera akagaruka mu rugo akabasura, akabiyegereza, akabumvisha ukuntu umwana agomba kugeza kumusura hahandi yarongoreye. Mu rugo ntabwo baba bazi ikijya mbere, baramwemerera bakagira gute bakamuha umwana. Bamara kumumuha rero wa mugabo akongera akagira ate, akajya amufata ku ngufu nk'ibisanzwe nk'uko byahozeho. Umwana rero biza kugera igihe akajya amuha amakariso y'abakobwa akayacyura iwabo. Ntabwo biba rimwe kuko biba inshuro 4, kuko buri kiruhuko aba ahora ajyayo. Rero nyina arimo akora amasuku mu cyumba cy'umwana, ako abamufite ari umwana umwe, nta mwana w'umukobwa bagira. Akagira atya akaza kugwa ku makariso y'abakobwa, akibaza se ibi ibyo ndi kubona nibyo bimeze bite? Kevin yaba asigaye azana amakariso y'abakobwa mu rugo, ayakuye hehe? Kuko ayo makariso aba arimo n'umwanda mwinshi. So ikintu kiza kubaho rero ni iki? Nyina ayo matsiko agira, yicaza umwana akamubaza ni ibiki aya makariso wayakuye hehe? Umwana yanga kubivuga. Yanga kubivuga kugeza ku mugoroba aho ise atahira akamwicaza, akamubwira ati mbwiza ukuri, cyagenze bite? Usigaye ucyura amakariso gute? Urumva nko mu myaka umwana bafite 13, 14, ubwo bari hashize nk'imyaka 3 abimukorera ise wabo. Ntabwo baba bakeka ko wenda ngo yabaye umugey cyangwa ibindi bikini. No, bakiri muto. Ikiza kubaho rero umwana aza kwemera akabwiza ukuri ababyeyi, akababwira ati uriya data wacu niwe wajyaga ansambanya mu buryo n'ubu, hashize igihe kingana iki gutya, kuki utabivuze? Ati yambwiye ko azanyica. Aha rero famiye yirababara cyane cyane ise w'umwana. Akavuga ati iyo bitubwira ko natwe wenda twari no kumwicaho, aho kugira ngo akwangize iyi myaka yose. So agahinda kaba kose, ariko byarangira ise w'umwana akagera gute, akajya kureba murumuna wiwe ajyanye na polisi, birumvikana bakamujyana bakamutambikana. Ariko icyo nibaza, ibi biramutse bikubayeho wowe wabyitwaramo? Ese babyeyi mujye mugira igihe cyo kwicaza abana mubaganirize, mumenye ni igiki umwana azi utazi, ni ibiki acamo, yaba ku ishuri yaba mu buzima busanzwe nabo babana, n'iki ubuzi ikindi ki umwana atekereza. Ese umwana uramutse ubonye atari muri mood nziza, tuvuge mu gihe cy'icyumweru, uterera iyo cyangwa uricara ukavuga uti wenda hari cyaba kiri kumubaho ntazi, ukabafata igihe ukamuganiriza. Niba urebye iyi video kugeza kuri uyu munota, mbwira wowe uri umubyeyi, ibi bikaba ku mwana wawe ni iki wakora? Bikiriye muri comment. Ntibibagirwe gukora iki? Follow. God bless.